Bili su Dežavi iz Aranđelovca, a sad idemo u Smederevo, ako se ne varam, grupa Upite prah. Dobro večer. Dobro večer, Vlado. Šta se radi? Radi se. Ne stajemo. Šta, na primjer? Radimo, pa imamo samostalne svirke, imamo neke festivale, spremamo novi album i tako. Nije loše. Šta znači novi album? Koji je to po redu album? Pa ne, mislim, nije izašao, nego to mi tako zovemo, žargonski album. Znači. Pa dobro, mislim, ali koja je to kolekcija pesama po redu koju pravite? Pa, treba bi treća kolekcija da ide sad. Radimo neki, prvo ćemo da uradimo neki, sobno izdanje dema, pa ćemo onda da vidimo kako se nama to bude svidjelo, pa ćemo onda da tražimo studiju. Jasno, dok ne bude kako Bog zapovedi, ali tako? Da. Reci mi, gde je sljedeća svirka? Sljedeću svirku imamo u Plana Fest, u Velikoj Plani. Traje 2 dana, dolaze bendovi iz Bugarske i Švedske i bendovi iz Srbije. Pa to je lepo društvo. Pa da, svirali smo pre nedelju dana sa smederevskim stoner psihodelik bendom Maduro, isto u Velikoj Plani. Imamo svirke u Požarevcu, Plana, Palanka, Aranđelovac, radi se. Znači, nema odmora dok treba obnova, ali tako? Nema odmora, nas nikad nema odmora. Kad planiraš da ta nova kolekcija pesama bude kompletirana? Pa mi treba da krenemo da radimo za jedno mjesec dana, pa ćemo da vidimo tamo do kraja godine bar nekih 5 novih stvari da se uredi. To nam je u planu. Puno sreće u realizaciji tog plana, a mi slušamo pesmu, je li ovo Avav, je li tako? Da, Avav. Avav i Upite prah.